sesisemseleni ithi inkosi shozi hamba uyehluhluwe ukuthenga idazini lezinkwa thenga idazini likabhanana thatha imoto shona ehluhluwe wabuya na yathi sika ama-slices zonke lezi zinkwa bese ubeka ubhanana lapha ngambili wenza njani uthinga yaphuma yeme emnyango yathi yabuya phinde yathi yosane nonke vese inkawu emthini nomntwana ibelethe umntwana yathi shana ulayini nika kasha ulayini inkawu yayithatha ubhanana ngambili ithatha ama-slice ithi Jule awusena kubuphinde ungibona hamba njalo eyayibelethe umntwana yayinike ibeke islice imukele inkawu ibuye iphinde ithi siyonika ingane yakho lo singathi umuntu kanjani shema ingane wamusa ukhumalo waseJudiya uthi ngathi ngibhabhadisa umuntu umfundisi wenkonzo ngisho kuwe sorry baba uthi ngathi ngibhabhadise ngibhabhadisa abantu umuntu ohamba namanzi uthi ngathi ngiyafuna ngapha nangu umuntu ehle uthi ngathi hayi ushembe mbambe uthi ngakhohle ukuthi awujesa uleke uthi ngathi hayi ushembe awumbambe uthi wavela sevele sansi lapha sembambile malenga masi amen bangcwele la angibhekise ngakuntethelele yonke intethelele ifuna umendo phezulu mina abafuna nje umendo ngifuna bezokhetha nayi inhlanganiso kodwa njengoba sukhethile nje nizoba babili kumkhwenyana esele imilo engingabo asibonge bangcwele esenikwenzile uNkulunkulu anikuzise amen ebese nandisela lapho enithathe khona amen kodwa napa abavangeli abahlanganisa intethelele ungawuguqile nje lapha sakubeka izandla susana umkhwenyana oyibangula
uNkulunkulu anandisele nonke bazalwane. Size sibuye siphinde sibonane mawujava esithandeni.